evo i Mađarska i Srbija i svako drugi koji želi da vodi jednu samostalnu politiku, politiku koja malo razmišlja i glavom ovde u Beogradu ili u Budimpešti, a ne samo u Briselu, ima određene probleme u komunikaciji sa nekim krugovima iz Evropske unije ili sa drugih mesta. I shodno tome treba otvoreno razgovarati o svim tim temama, nijedno od tih pitanja nije tabu tema. Ovde je suština u tome da li je istina to ili nije istina što se piše. I Evropska unija bi trebalo da vodi računa kada finansira takve projekte, da to bude u skladu sa ciljem toga. Sa ciljem finansiranja takvih projekata. Ovde je stvar u tome da nije to prvi put da neko tako neistinito piše i to je osnovni kriterijum.